mbele tufike hapa population iliteseka sana. Population alikuwa anatuita tukwe kubalibe. Azabu kupenda bila ujungu yuru mwege sawira kirisa umuntu ngazinda bila kirisa. Maneno FARDC na ba FDLR na ba wazalendo. Ozo jarajisira wanyene makora manyishiro ibayo ngani. Biko narudia depuis asubuhi. Tuko deja na 500 banarudia depuis asubuhi leo tu. Ni vingine bao biko narudia. Shirere hoa era kirisa. Banamulenga banateswa sana. Banabaua siku yote. Community internationale kunaona asisema hata kitu. Azidere kijumuo hari wabutezemba kudogo marinyorera ke. Mwese muri abarundi? Ko abarundi mwari mwaraje muri benshi? Isare man sabere. Biriano nevumbe kula. Urabira babu. Kuyobora abanyarwanda ntako bisa pe. Nta gihugu kigoye gutwara nk'Uburundi. Nofuma ntwara Ubuyahudi mu gihe cya Nongere nguha ikaze wowe wahisemwo gukurikirana Raza Media TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yiriwe avugwa mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Uyu ni wa mwanya rero tugenda tubagezaho inkuru zagiye zigenda zivugwa hirya no hino mu gihugu ndetse zagiye zivugwa mu karere. Inkuru duhereyeho muri aka kanya nuko ya ntambara yari imaze iminsi ivugwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ishobora kuba iri kugenda icisha make cyangwa se iri kugenda icogora, kuko ubu tuvugana iyi ntambara uko yari imaze iminsi irwanirwa kuri za social media hagati y'urubyiruko rwo mu Rwanda rukoresha social media ndetse n'urubyiruko rwo mu Burundi rukoresha social media, ndetse iyi ntambara yagiye itutumba ndetse no mu bihugu bya Afurika y'Epfo ndetse n'ay'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi yari intambara aho yabereye ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ntambara ikaba yaratangiye kuba ku mbuga nkoranyambaga ubwo abayobozi b'ibi bihugu byombi buri wese yagiraga ibyo atekereza ku gitekerezo cyo kuba bagaba ibitero ku Rwanda. Izi ntambara rero zakomeje kugenda zitutumba zirwanwa n'abatari bakeya, aho wasangaga buri wese ayivugaho ibyo ashaka yifashishije urubuga rwa social media. Dukomeje n'amakuru yacu kandi umutwe wa M23 umaze iminsi urwanira mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri ubu tuvugana aho bamaze igihe bagenda bigarurira ibice bigiye bitandukanye, n'ubundi nk'uko byari bisanzwe ubwo bagendaga bigarurira uduce two mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse bikanarangira bigaruriye umujyi wa Goma. Bongeye kwigarurira umujyi wa Bukavu mu mpera y'icyumweru gishize, ari ku itariki 14 zishyira tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ku rundi ruhande kuri uyu mutwe kandi guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wasizweho n'umutwe wa M23 yongeye gufungura ingendo zerekeza mu mujyi wa Goma zituruka i Bukavu. Izi ngendo ni ingendo zikorwa zinyuze mu nzira y'amazi, aho izi ngendo zikorwa hifashishijwe ubwato bunini n'ubutoya. Kuri iyi nshuro kandi urugendo rwa mbere rwatangiye ni urugendo rw'ubwato bunini buzwi nka Emmanuel. Ubwo bwato bwahagurutse mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho bwerekezaga mu mujyi wa Goma butwaye abantu benshi bari baraturutse mu mujyi wa Goma bahungiye mu mujyi wa Bukavu ubwo babonaga intambara ije isanga uriya mujyi wa Goma.
Aba baturage kandi basubiye muri uriya mujyi wa Goma ubwo babonaga ko intambara bari bari kwikanga mu bice bya Bukavu itari ikibaye. Bafashe icyemezo cyo gusubira mu mujyi wa Goma kuko ari naho iwabo, abandi bari abacuruzi bari bagiye gucuruza mu mujyi wa Bukavu. Kandi nanone tukiri kuri uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 ukomeje kugenda uhangana bikomeye cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe ifatanya nayo. M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu muri izi mpera z'icyumweru gishize, ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Bukavu ikabasha kubohora igatangira kugenzura imipaka yombi uko ari ubu Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ku bice byegereye u Rwanda ndetse bihana imbibi n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace k'umujyi wa Bukavu. M23 ibi nyuma yo kubigeraho, abarwanyi ba leta ya Kongo ndetse na Wazalendo barimo n'ingabo z'u Burundi bari muri uyu mujyi bahungiye mu misozi ya Buvira ndetse na Kamanyola. Muri iyi misozi ya Kamanyola niho haherereye umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni hafi y'ikibaya cya Bugarama, aho aba basirikare bahungiye ndetse bakajya gushinga ibirindiro nk'uko n'ubundi bari bafite misiyo yo kurinda umujyi wa Bukavu kugira ngo izi nyeshyamba zitabasha kuba zawufata. Uriya mujyi kandi bagiye kuwurinda mu rwego rwo gukumira yuko imitwe irwanya leta y'u Burundi yabasha kwinjira yitwaje yuko yahabonye inzira ikabasha kujya guhirika ubutegetsi bwa leta ya Gitega. Aha rero kandi ingabo za Burundi ndetse na za Wazalendo n'iyindi mitwe yitwaje intwaro irimo nka FDLR igendera ku ngengabitekerezo ya jenoside, iyi mitwe ikaba ikambitse mu misozi ya za Kamanyola ndetse na Buvira. Ingabo za M23 rero kandi n'ubundi zikomeje kugenda zavansa aho zigamije kubohoza n'ubundi kari agace ka Kamanyola, aho byatangiye kuvugwa yuko ziriya ngabo zatangiye kugotagota nk'uko ari tekinike zisanzwe n'ubundi zikoresha mu mirwano, izihanganisha n'ingabo zindi biba bihanganye muri kari agace. Kuvuga ngo batangiye kugenda begera ndetse basatira umupaka wa Kamanyola nk'uko n'ubundi byari byakomeje bivugwa yuko ari wo mupaka uzaba ukurikiyeho. Ibi bazabikora ndetse bagamije no kwirinda yuko hagira izindi ngabo zituruka mu gihugu cy'u Burundi ndetse hakaba habasha no kwinjirira izindi ntwaro zije kurwanya uyu mutwe. Uyu mutwe kandi n'ubundi ukomeje kugenda usakirana n'ingabo za leta FARDC, aho izi ngabo zagiye zigenda zihungira mu bice bimwe na bimwe, aho izi ngabo zagiye gukambika mu bindi bice aho bashakaga guhunga imirwano. Hari andi makuru kandi akomeza kuvuga ko ingabo za leta Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe bifatanyije byaje gusubiranamo, aho ingabo za leta zimye ibikoresho byo kurwana na M23, ingabo za Wazalendo bikarangira ngo barasanye bikomeye cyane, bamwe bakaba barabashije kuhakomerekera abandi bakahapfira. Izi ngabo rero zarwanye ubwo kandi ngo zari ziri kuri misiyo yo kurinda igihugu ndetse no gukumira no kubohoza imitwe uduce twigaruriwe n'umutwe w'iterabwoba bakunze kuvuga AFC M23. Amakuru yacu tuyakomereze mu Bugande, aho Dogiteri Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubuyobozi bwa kiriya gihugu cya Uganda, aho ashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa kiriya gihugu, ufungiwe muri gereza, akomeje kugenda yicisha inzara, aho ngo arengeje iminsi irenga 5 atarya. Ibi byagiye bitangazwa n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubundi na guverinoma ya Uganda, aho bagiye gusura Kizza Besigye kuri gereza yari afungiyeho, bakagenda basohoka bavuga ko Kizza Besigye atamerewe neza ndetse kandi ko ari mu marembera, aho bavuga bati nibafungure Kizza Besigye.
Perezida Kaguta Yoweri Museveni we atangaza ko gufungura Kizza Besigye ntaho bihuriye, Kizza Besigye agomba gushyirwa mu rubanza akaburana, hanyuma urukiko icyo ruzanzura kikaba aricyo kizagenderwaho. Kandi avuga yuko nta kindi kizaba nko atarebera umuntu ushaka guhirika ubutegetsi bwe. Uyu Kizza Besigye yakunze kuvugwa mu bitangazamakuru aho yagiye afatwa nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Museveni, aho leta ya Museveni igenda imushinja gushaka guhirika ubutegetsi bwe, aho yagiye hagaragara imyigaragambyo ishyigikiye Kizza Besigye igana kuri perezidanse ya kiriya gihugu cya Uganda. Shuti bakunzi rero twabanye muri aya amakuru yacu y'uno munsi twari twabateguriye naha tuyahiniye, tuzahure mu makuru yacu ataha. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarindira aho muri hose.